Rugyak man nga ron, tiag salaysay. Na mga oras mo, Kayla. Anda ka din ni manang mo. Adda manong mulo. Adda ijay silad na. Sumrag ka Nagyaman na ka rin, Kayla. Mabitla, tayo nagkutoy sandya apasarabok kini manang mo. Ala, nagdakkel mo't day taasan dyan manong. Talaga pinilik, tay kadakla na ginatang adeng. Tamok nga may na paborito ni manang mo ito. Oh, excuse me adeng. Ala, idisum di talami sa anan manong. Talagang amom ti paborito ni manang ko aprutas Wala, nang runa day ta nalabasit asandya. Kay kayat na day ta. Unya rod, kanayon agumatang iti sandya. Tapasaray igiddan na akanan numangan kami. Un nga raw, nakitak no kasanutipan nangan na iti sandya. Madlaw a paborito na talaga. Ala, orayang biit ni manang tainak ayaban iti silad na manong mulo. Pag-awi demon, hangko nga kayat nga makita ti panagrup-rupa data nga mulo, Kayla. Inkabiit ka sarita amanang, takababain mo't. Sapay amunang adda ka. Kat ibagam nga nasakit nga ipan ko Kat hanak nga makasao ko nam. Mabaina. Sikan at imang ibaga. Jack nga rod kayat nga makita ti panagrup-rupa na takasursuron ko. Makapabakwar jerupa na. Nalabas ka mat nga agsasao manang. Nasingput mo't ni manong mulo Ingka papanawan ko nakne. Hanak nga pagpungtutan, Kayla. Hay, sapay adda pasarabo na nagdakilasan dya. Burakak to pa iti sangwanan na. Ala, saan Sayang, kasaritam laangan ni manong mulo. No talaga nga awan namnaman akin ka, diret saam nga ibaga. Tapno sardengan na kan asar sarungkaran. Sige man langan. Ay, makangag kanya kaya kakasakit nga sarita da dyan nga tao. Lukas ta, talagang awan nam nahamakan kanilya. Nakasaganak ba't nga aguray? Uray man o abulan, wan no tawan. Basta da ko man nam nahamakan ka. Awan nga rod, hang ka nga makawawat. Nilya, Agpakpakaasi akan niyam anya. Sardangan na kon nga sarsarong karanta hang ka nga kayat. Hang ka nga type, hang ka nga paganano. Isungagbiro kay tisabaling aramam. alang nga ron narigat mo't no ipilit ko ti bagikyan ka. Aklo nag-atigasat ko. Katwa na, kasta nga talaga ti rumbang. Ado mati babae edta? Alang nga ron, di ako nagbayag. Agyaman aklangan iti oras mo, Nilya. Nay, agim impake ka mat mulo, anak ko. Papanam. Inakagtrabaho di syudad nana. Nay, kalaat sa ti ipapanaw mo, anak ko. O nanang, nagpatulong akadagos iti kalugaran tayo magtrabaho di. Napahayak mo't ngaminan kininilya. Iso nga umadaywak pa ilang. Tapno makailiwliwag ak. Nasakit ngamin ti pan nakapaay ko. Idi pay lang amin nga ibagbaga kasarda nga mon nga armon ni Nilya. Tamadlaw nga awan pa nagusto na kun ka, anak ko. Tiyamok ak agtinag mo lakanyak nanang. Saan mo lagtagayam? Ay, anya nga ro da trabaho ti sir kami dyan syudad ngay. Bagar iti may sa grocerya nanang. Iti ka di grocerya apag trabahuan nagiti daduma babaraos kan babalasang dito'y lugar tayaw. Uy, nanang. Nala, nasaya at mga road. Tapasig nga amom dagiti katrabahwam ijay. Ni, manong mulo, papanam. Adda ka mo dito'y waiting shed. Agurayak man iti tricycle. Ta agpasyudadak kayla. Sika ngay, papanamay. Nagdakkel mo tabag mo. Sumra kak iti trabaho ijay syudad, manong mulo. Ay, lukas ta. Agkuyog ta nga rodin agpasyudad. Papanam ka di ijay syudad, manong. Sumragak mo't lang iti trabaho. Insirek nak ni Nestor akalugaran tayo. Iti grocerya pagtrabahuan na. Ala, nukas ta. May sa agroserya ti pagtrabahuan ta? Nag-applyak mo't ka sales lady ijay. Kastaya, agtrabaho ka mo ijay.
Wen, damanong Nestor matlaang kini Jopay akabsat na tinangisar kanya kay Jay. Aya. May sangarod titurungan ta, ading kaila. Nasaya at mata nagkuyog kayo ngay may kaila. Mulo, nga maguray kayo. Naimbag man ta nagrana kayo. Nagrana kami ijay waiting shed ijay lugar tayo, Jopay. Ala, agsaga na kayong ruden. Tamang rugin di trabaho yun no madamdama. Kan may sa abanay ti pagnaidan tayo amin na trabahador dito yung groceria. Man ti stay out. So ada tayo tagkakabaling stay in. Kaya, asino di sa nga ilim itay? Nagadumot itulbag nga agkakalumbite ni di pantalon na. Ay, big time da dyan nga agar-aram kanyak, tatang. Big time nga. Baknang? Wan, ado tilugan kan balay na nga papabangan na. Ano kastaya? Naimbag no barupay da ijay. Kaslan na taingan mo't time. Nasurok sa amot 40 titawin na. Wan, nga mayos lang data. Ubing pati kasta nga taw-tawan. Kayat mo da ijay? Wan atatang, ngamhang ko pa lang nga aklonan. Agpakiputak matbaset, ah? Kaano ngay nga aklunan nak nilya? Nabayagan nga gar-armakin ka. Nasurukan na makalawas. Unayan, nabayag aya para kanyam data makalawas laang. Ay sos, nabayag day ta na. Kat no idi ka ubingak. Kat kabayagan day ta makalawas sa panagaram ko. Maysa, wano dual daw kat aklunan da kadagos ay. Kat sa bali idi sa bali matatan. Aklunan nakit din, taagasawatan. Hanak to nga tanga agladingit iti sidong mo, Manong Randy. Baka nga'y pagsangitan nakto. Saan? Apay kumapagsangitan ka. Paragsakan ka kit di Tapag namayag to tibiyag mo. Ado, ti papaabangak abalay. Kanvan ko. Isu nga agbyag ka akasla prinsesa iti puder ko. Sige nga rod aklonan kan Randy. Kat kano nga rod nga'y kasarnak nga'y. Ay, iti kabita na panawagan na. Agkasarta iti bongga. Ay na, nagmayatan. Ado man nanti umapal kanya kon. Ano kaskas ano? Kahit kasano, datan. Wanan Randy. Mula, rumorta nga rodin. Dain ta agrambak. Rambakan tati umuna nga aldaw ta. Kas agayan ayan. Apay nga hotel mat nga dagos dato imayan ta Randy. Wen, tapno makainan nata. Nabanog ta nagpasyar itay. Isu nga ginanata mat Hantamot nga nabanog. Tanapantala ang nangan iji restaurant. Panagriknak gamin kat nabampanugak. Aginanata pa'y sa tanto agawit. Katawan nga rodan Siya kati makaam mo, Randy. Sorry Kayla, no agar makin ka. Diyak mangamin mapaglibakan tiriknak. Bayat ti panaglabas dal daw. Na-develop mo't tin tiriknak ka. Si kagayam tayo ayatag. Mang Mulo, anya laangan ngay ti sawan ni manang ko. Numaamuan na nga agar-aram ka kanyak. Nang runa pa'y no aklunan kan. Awan bibiyang ni manang mo kadata. Di ko malaang maipapan kadata ti panunutan ta. Kinapudno na. Ay, kababain ko mga ibaga dayto Ngam, alaman laangan. Nabayag mo tin crush ka, Mulo. Anya, agpaiso Kayla. Wen, iso nga aklunan kan. Oh, agyaman na Kayla. Kayla, asino dyan nakamotor nga nang itulot kanya? Hangko nga makita dyan pa na tanakarikap mat di helmet na. Ay, kwa. Ni Mulo day jay, manang. Molo! Apa nga yung tulod na ka? Wano inarkilam dyan motor na? Saan manang? Addan nagkinaawatan mi. Aniya! No kasta? Insublat na ka nga inaram dyan nga tao.
Uwan manang. Kat inaklon mo mat. Uwan tay ayatek mo't manang. Ay, hangkang agpanpanunot nga. Ah? Ni, apay ngay akas tati sa umanang. Amom nga binastat ko, inaklon mo mat. Isungarod nga hangko nga inaklon, taha nga pasado iti standard ko. Sabali ti standard mo. Sabali mo't kanyak amanang. Ay, diya kayat ni mulo nga para kanyam. Hang kayo nga agbagay. Sinaamkit din ta na sa papay lang. Agin inayat kami kinimulo manang. Ay, basta ang ko nga kayat na diya nga agbalin nga bayaw. Awan na pintas nga masakbayam, ijay tapada tamat nga mamermeraot. Ne, apay amalmalday ka kaila. Ada ka di pamikot mo? Kasano Jopay? Panawan na ko ni mulo. Ha? Papanan na? Nagpakadan ijay groceria idi kalman. Agap-apply ngamin para abroad. Anya? Kasta niya? Ay, kat mayat ano maka-abroad. Tapno daras kayo ang makaurnong. Kat, saan kayo pangagkasar? Saan pa'y Taagurnong kami pa iti pagkasaran mi, friend. Wen, mayati kasta. Panunutin nyo pa nga umuna tayo masakbayan nyo. Sa bagay, mabitlaing aglabas ti tawanitan. When metkit di Nila, bumangon ka ditan, tayong ka mamigatay. Mano nga aldawan na kasta ti Jermaw. Aglaladot ka kanayaw. Ay, adda nga rot kayat ko nga kanan. Igatangandak man itinitib nga mangga. Ha? Nay, apa yan? Aginaw ka. Uwan nga rod. Ngamahang kayo nga madanagan ta ikasarnak ni Randy. Bungga pa yang nga kasarti mapasamak. No kasta, ibagam ta pagsasaritaan tayong ti kasariyaw. Ibagam ta dumanon dan. Uwan tatang, basta igatangandak nga rod iti mangga tapno sumaranta tiriknak. Nilya, kailiw ka na yun. Randy, ada ibaga kanyam. Jak amo no maragsakan ka wanuan niya. Anya tayo ta? Masih kugak. Anya? Ni, nagbiit mo tan anakargaan ka. Kitnam na minsan laan ilaw anta. Kat ada ka numot nga talaga ti kasta. Kan si kalang mo tinakagaraw kanyak. Kasano dahi tan ngay? Ha? Apay, ada problema? Han mo nga kaya ti panagsikog ko? Ay, ukwa. Sana kasta. Nung naklaatak lang amin. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang. Sige, takasaritak to dagiti tatakkel ko. Agawid ak ije lugar minton bigat. Tay nakayaban ida. Ayandan ngay manang. Itay pa yung urayan tayo tinobium kanti partidos na. Ngam di damot la sumangpatan. Aldawan. Ay, hangkaman mat nga agganat, Kayla. Suro ang mamatag uray. Na traffic da siguro Dinamag mo ka din no ayandan manang. Han nga ron nga makontak ti cellphone ni Randy, tawan lakit di signal na. Ay na, makiasawa kan manang. Kalaat mo tipan nakiasawam. Kan masikug ka pa yun. Addanton ka anak ka. Wan kat kumusta kayo matan nga kanimulo? Sinay na amon? Saan Tagin inayat kami mo't manang. Agkasar kaming ton. Apaman makabakasyon manipod abroad. Ay, no kasta? Nag-abroadan da dya nga mulo? Wan, kapampanaw na laidi na minsan akalman. Ket na ko na ajakon agsubli iti trabaho. Ta isula kanon ti agtrabaho. Nene. Imbag man ta naka-abroad da dya nga mulo? Angam, oray pay. Hang kayo latang agbagay. Ha? Nilya, awagan man Genovium. Nagbayagdan nga eh. Matiktikanin dagiti kakabagyan tayo nga gururay iti idadanon da. Apay ngamin nga inay, ayaban nyo dagit nga tatao. Kat dumanon da pay lang mat. Hang kami pay mat nga agkasar. Kayat da nga ron mo ti dumngeg iti saritaan. Isong awagam no yan dan.
apat nga orasin nga gururay tayo. Nakabaybayag damay. Hello, Randy. Hello, asino daytoy? Ni, da kayo kaditi nanang ni Randy, nana. Kadwa yung iso na. Ayan yon. Ay nga inangay pagpagam. Asawak ni Randy. Ha? Asawa? Apay, asino ka? Anyat masapol mo iti asawa. Ada kami dito'y airport ita. Agtor kami ijay abroad. Anya. Ay, ikwa. Kaya't ko mga kasao. Ada nga minapatag nga ibaga kanya na. Awan, mabit lang tanapan lang nagsiyar. Ay, aday tamot gaya man. Sweetheart, adawag mo. Kasaritang biitan. O sige, panawan ka pa dito, sweetheart. Hello? Randy. Agpaiso aya nga ada asawam. Wan, isa apasin siya kan. Sorry no nagliba ka king ka. Di ka mabaling nga ikasar. Ta kasado ak iti mo ng asawak. Kat mo ikatlon nga asawak ti kadwak ita. Anya. Kasano ak nga rudan ngay. Kasano nga ito si Kuko. Namnaman may manlangan tiyo umayo tadta. Ulbut kamat gayam. Awan babain mo. O sige, bye. Ay! Kasarsarita ka pa lang! Hello! Ay! Kasano aktatan ngay! Itata nakapagpasngay kan. Anyat planom nilya. Aga playak nga aga brood tatang. Kat dawatak titulong yo kani Kayla. Awawiran nyo pa ilang ate anak ko. Di ka madanagan manang. Di mi baybay ante anak mo. Ay, agyaman na kading. Hang kayo nga madanagan tano maka-abrodak. Pawitan kayo nga dagos iti kwarta. Molo? Ha? Nilya, si gamda ita. Kunak, tupayakat nga si kadata. Ay na, talaga nga nailat tilobong niya. Asino nga ti mangipagarup nga agsarak man ng tidalanta. Katitoy pa abroad. Naibaga ni Kayla, ti panag-abroad mo ditoy. Ngamjak ni Namnam, makita ka. Wan nga road. Unay matan, intortorong samat negasat. Kat kamustan ngay. Aywan, intag merienda ta pag istoryanta. Ha? Ay, kauna, Nilya. Kat kumusta kayon nga ija kabsat ko, Molo? Saan kayon samat nga naragsak? Saan man naragsak kami, Nilya. Agbakasyon na kinto numaya bulan. Kinukas ka sana, agkasar kami. Ha? Ay, saan pa'y Anya kayo matan? Urayan nyo mati pa nagbakasyon ko, Saka ito agkasar. Ngam, ag-uray ka kadi. Di ba inayat nak mat idi, Molo? Apay, napukawan ti panagayat mo kanyak. Kwa. Oo na. Nabayagan. Manipod inaram ko ni Kayla na ibaw ingking kuhanan dayta. Anya? Nagsakit mo tanda ta nga ibagbagam, Molo. Ang uray no kasta, ipalapal ko lata dato'y reknak Ha? Kinapudno na. Adalimad nga panagayat ko kanyam idingam, binaliwalak lang. Tati amukot hanga pumintas ti biyag mo. Ngam tatabimak ng kamatan. Adun tinaipundar mo nga sa nekwam iji pagilian tayo. Ay, nakababain man ngam awan mat siguro dakas na no. Ibagak ti pudno nga marikriknak niya. Pasensya kan. Ngamadan ni Kayla nga ayatag. Ay, basta. Syakti mo na nga inaram mo, ide. Syakti mo na nga ayat mo, Molo. Subliantan aja na palabas. Papuskul konti rupak. Siya kung tag-aram kanyam. Molo, I love you. Syakti mo na nga ayat mo, diba? Siya ka ti pakasaram ko, ma. Anya?
Hello, Manang. Hello, Kayla. Nagkita kami kinimuloy iti abroad. Ah? Kastaya. Kat nasaya at agbakasyon ka no inton umay abulan ni Mulo, Manang. Ay, hanan nga matuloy ti panag-awid na, uno panagbakasyon na. Taurayan na kano. Agkuyog kami to, ta isunto ti panagkasarme. Ha? Anyat kaya't masawan, Manang? Nakamiris ni Mulo, Kayla. Siya kanutin mo na ngamin nga inayat na, iso nga siya ti kasar na. Anya? Agpay sumat ngamin, di ba? Siya ti mo na nga inaram na idi. Iso siya nga ti rumbang nga kasar na Naginaram kami iti abroad. Iso nga lipat mo ni Mulo, anya. Anya? Hello, Mulo. Anya di inyawag ni Manang Nelia. Agpaiso ka di dayjay. Ibaga na nga. Anya? Iso ka nun ti pakasaram. Anya? Ay, awang kinapudno na dayjay Kayla. Kinapudno na. Kanayon na kawisin arumwar. Yung kanayon na akman ngagkagkad. Kanayon na nga ibaga asublyan mi kano tinapalabas. Kat kunak may, awan rumbang asublyan may, tawan mo tinagkinaawatan mi ilay. Mulo, amang ano masulisog kay ti kapsat ko dita. Saan? Unay ka na ya. Di ka di madanagan. Kauray niya't mapaspasama. Si kantulaang dayatag. Kat urayim ti panagawid ko. Tagkalay satan. Kayla. Agyaman nak nga road, Mulo. Gagara minsan. Insan Elmer. Bumuludak man pa iti 2,000. Bayadak tumitlaang. Ay saos. Sapay imbang kokte kwarta ko ninsan. Limagasot lo ti adakan niya kita. Ala ison ti itid mo kanya kinsan. Buludak pa ilangan niya. Oh, ato insan. Pasensya ka na. Nagdiretso nga min ni bangko ti kwarta kahit agururongak para ti panagkasarmay ti nubyak. Apay nga min na sikatyag problema para iti dayta insan. Ha? Parparigatam na ti bagim. Padakmot nga min nga awan trabaho di nobyam. Pudno na pintas. Ngam awan mo trabaho na. Awan na. Maparigat kanto amang biyag iti pamilyam no kasta. Ay ket talaga kasta at lalaki tagat nga rawit san. Nata ati mang biyag iti agbalin to pamilyata. Oo. Sa balikan niya ginsan. Uray saan anapintas ditan. Basta da trabaho na ayusain. Ha? Anluam ta napintas. No saan ba't ngagsuswildo? Ay awan Maparigat kay ti trabaho no kasta kasinsin. Narigat ti panagbiagitan. Iso masapol nga agbalin tayo awais insan. Okay, bye, mahal. I love you. Adaman makilkiligan ako nak. Apay, papanan nyo manan iti nobyom. Umay nakanusukunan, Mia. Ay na, mapan kami mga iji restaurant. Okay. Kumusta nga iti ada boyfriend na agwapo? Ay, mayat nagragsaksi ka. Feeling ko kat siya kon ti kapintasan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, guwapo di nagbalin a nobyo. Ngam, ibagaman ti agpaiso kanyak, friend. Iso ka diya talaga ti nagharem. Wano si ka? Anyamot day ta sa lunsod mo, Mia. Siyempre, iso Ay, pasensya kan Ellen. Ang madamag ko laang mo't Ay, di ka ko mamasaksakitan Ang kasla imposible nga min nga arman na tikasken ka. Ay na, amo kunti kayat mo asawan, Mia. Gaputa dayo ang natataar ni Rio ang maidilig iti rupak. Saan na ka may bagay kan kuana, ta saan na ka napintas, kasta ka di. Kwa, friend. No kayat mo ipakita ka amin kan kadagiti conversation me. Tapno mapanagnagam nga iso tinagaram kanya. Saanan, Ellen? Mala, sapay la ko mga road, tamatagi na yun ti kinaragsak yu itinobyo, Ellen. Kasanungay, agawid ta ka din, Rio.
Nalpas tamad tan anangan. Wan Ellen, ang agbayad tapay. Wan gaya. Limagasot kayam to yung naitugot ko akwartak. Mabali na bumurod ak pa iti pang nayon ko. Ta mga no agkurang. Ha? Ay, wana. Adto ti limagasot. Inayon mon. Ay di manak Ellen. Pasensya ka na. Di bale, bayadak to. Ay na, saanan? Share ko daytan, Rio. Ha? Ay, agyaman ak ngarot Ang nadasukli na. Itid kumutlakin ka. Ay na, kundi date ka nga mawamot trabaho, Rio. Oray tamang opisina mo't dyan obyak na nang. Agsusweldo iti binulan. Kat, gaputad da trabaho tinobyam, awam motan plano magsapol iti trabaho. Agtrabaho ka mata, tapno saan na nakababay ni Jay Nobyam. Imbagak mat ka ni Ellen adya blesak. Ang kinayat nakmat lata. Tas siyempre, guwapo to'y anak yun na nang. Daytoy ti armas ko iti biyag. Jakamukan ka. Kababain ka, iti kasta nga raramidam. Kababain iti pa kay kamangam to. Anyalat sa wendakan kan ngay no jables ka, sumango ka dakwada. May mayat kumamalang, no adam ako na trabaho. Awan nga ron ti mayat ang ma-applyan na nang. Sana bale, taga-brudak to. Mangal alak la iti timing. Namin nanon nga imbagam ti kasta. Namin rebunsan. Ang magpatingga ka malay ti sao-sao. Aksyon na ma. Lumakay kan nga mawampay lat urnong mau. Kasano ngay no mga asawa ka. Anya to saramin to nagkasar ka ngay. Sana siya tiyag problema iti dayta na nang. Isuda No asino tiyag da trabaho ken kwartana. Iso tiyag gastos. Nang, agkasar kamin ka ni Rio. Ay saan? Jak kayat dayjay Rio aparaken ka anak ko. Agbalin kala ada ka kaase iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Ay ayatak ni Rio, nanang. Amaw ka naawis kala iti kinataer na. Iso kasta ti kunam. Ngam, anyat maalalam iti kinagwapo no sadot met. Kat agbalbaliw to Gumagat to. Nang runa numadaan kamin to iti anak. Aguray pa'y deta kasar-kasar. Ibagbaga kun anak ko. Agtuok kanto no dayjay Rio ti pakiasawaam kunak manen. Dapadas kun ti kasta. Iso nga amok ti mabali na mapasamak. Agsaukay man ako nakon. Kadagpay sumay. Idi sakbay ang nagasawa kami iti amam. Adda idi immuna ang nakalive-in ko. Sadot alalaki. Gwapo nga agpaisaw. Ang may na nakaginginad titigtig na ina. Ultimo mangilaba iti brief na di na pa'y maaramid. Pudno, naanusak idi damo. Ang may agbaybayag ay awanan. Napalinan akal baryok na jay. Narigat akabalay ti sadot kunamsa. Basta, ni Rio lang tay ayatak. Iso ti kayat ko apakiasawaan. Awanan ti daduma pa'y. Makamo ka nga rod. Ang pasensya, tadyak kayat nga agkasar kayo. Kasano kami nga rod ang makapagganangay no diyo kayat nga agkasar kami. Ay, baka mo kayo mo na. Problema yun daytan. Ay kat, agden na talatan Nuray saan tapay ang nagkasar, Ellen. Kapilitan Tadimot kayat ni nanang agkasarta. Nakapilpili mo't dadya nga inam. Iparupa na launa ti di na panangayat kanyak nagbali na manugang. Kunamod lang prinsesa kamot nga anak na. Pasensya kan Ellen Ang mading amin tinakam ko itar aramidan ti inam. Kunamot lang asino kamot na nakapintasan. Takas jacket din ti ibagbaga na. Pagan anok kumamot nga agbalin akatugangan ngay. Ala, baybay amo ni nanang. Di mo ni kaskaso. Panunutan takit dino sa dino ti pagnaagdanta. Jak kayat ti adda kabalay na. Jak kayat ti inam akabalay. No kasta, ije balayo ti pagnaadanta. Saan? Jak matla kayat akabalay ti inak. Tas sa umot la sa uray jaya kas iti inam. Pagnaadanta nga rodan ngay. Agabang tan Oray ta damat trabaho. Oray din nalakala ti abangan ta. Tapno saan ta amarigatan. Sige nga rod Rio. Ay di amanak man Ellen. Yamin, oray jablesak kayat naklata.
Wan, sigud mat nga amok dayta. Taimbak pa kaunamon nga imbaga dayta kanyak. Di kanto nga ta maupay kanyak nga oray awan trabaho. Wan ka di ka madanagan. Agdali na agti panagayat ko ken ka. Ket no addanton anak ta, ure agaw awir tula ang taramida mon a. Baya ama siyak trabaho. Ta para balay kalatan, Rio. Ken, kumusta nga iti adda ka din nana, Ellen? Naragsak amiya. Nasingpot mutla ka di da Rio? Kuun saan la agwapo, nasingpet pa. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta. Ngam may mayat kumamot laeng nga agkasar kayon. Tani, agdenden na kayon. Awam pa'y urnong ni Rio, friend. Kan may saan matla kayat tiin na ka makikasarak kan guana. Angam na dala kwarta mi ako, ilimad min ati pa nagkasarmi. No kasta, talaga adi na kayat ni Rio aparakin ka, Ellen? Wen nga rod. Di kidagyaman ta da nangayat kanya kakaskin ni Rio. Dandani ako maagbaakan kat. Nawan ni Rio ang nagaram kanyak. Rio, agreeing ka man. Rio. Apay, Ellen. Bumangon ka mamat. Si ka mamat agluto iti pamigatan. Tapno saan na ka maladaw iti trabaho. Anya ka mo dun. Dahil talat iririing mo kanyak. Ha? Kay imasan ti turog disturbon nak. In kagluton, tay turog ko pay. Nasa papaya pa nagriing tigas nga oras. Ha? Ay, handa ka gaya man, Ellen, bakit? Apayan niya turasan. Ay na. Unay matikas tang aramid mo, Rio. Malaman ngam kariring mo pailaan. Napanugak nga rod itay, isa naiturog ko. Ala, samrakan. Anya matan. Anya ko matipa ka banugam ngay. Napanugak ang nagtugtugaw ang nagbuybuya ah. Makabannog mo't nagtugtugaw kahit kunamsa. Ay, jakamukan ka. Kastamla ka na yunan. Tunggal sumangputak dito'y balay. Kaririing mo. Sigurado, di ka pala nakainaw kan nakaluto. Ay, saan pa ya talaga ah? Tabi si ak itay ngagbuybuya. Ado nga minti binuyak a live aboksing. Ay, kain ka nga rin agluto ng tanim mabisina kon. Madamdamamat basit ah, tanay. Kaririing ka. Ang murmurayak pa yung basit ah. Oh, Rio, agring ka man. Ay, ada kayo ba't gayam na nga? Unay matikas tangay tsura mo na nakaturog dito iso pa. Nakalukat to dagusyaw. Inton sinarak da ka dagitag tatakaw awanan na. Nakimus kumami na nakagawaan nyo dito. Kasla kalamanti ka maturog. May turog kumatan tinagboya ti live aboksing. Kastalatan taramid mau. Agbuya, maturog, mangan ka nagsikawil. Ay, mayat tibiyag mau. Kasla ka senyorito dito dagusyaw. Anyat gagarayo aya. Apay ngay may kayo. Oray kumano mangtid kayo iti kwartayo. Imbis na siya kumati kami ti kwarta. Saan ta si kamat ti dumawat kanyak? Di mo latultuladan di kasinsin mo ani Elmer. Naggagat ngagtrabaho. Pasaray ag overtime pa ngagtrabaho. Tayor ornongan na ti panagkasarday tinubya na. Ido madak kanin San Elmer. Taagduma kami iti prinsipyo iti biyag. Di kay katagyaman ta nakatumpo nga kiti profesional nga asawa. Saan na marigatan to'y anak yo ngagtrabaho. Naa! Hey, bumangon ka kaditan, tayong kagluton. Tapno no sumang po di asawam ka day talamangan mataramidan nan. Naimimas ti luto na. Sana bale, ta adopay tayo kilaban. Nalalaing di manugang yung agluto ngam siya. Ay, anya matikas to pagtaanganan. Kada sumangpot ti tao nakawarwara. Naggulo. Di ka pa'y makadalos mo dito'y dagusta. Nagbasit lang arudan, di ka pa'y makaisimpamot, Rio. Di ka agungat ah. Ibagam iti nasayaat. Kan di ka man kasla kalaingan nga agsasao. Ta sigod mo't nga amom asaan na ka man nagdalos iti balay. Anyat amok di tangay. Kat, kastamlata ka na yunan. Nanya ti ugalim iti baro ka, awawita, maging ka lumakay ka.
Di mon baliwan ti kasta nga ugalim. Panunutom ko mamot, Rio. Mabambanugak nga gapgapoy di opisina. Kalpasan na nagrugit abalay ti sang putak. Ay, mangilngilaw pa dagiti plato asaan na may inawan. Siyak pa'y tagluto. Ultimo aglaba di mo pa'y maramid. Amang ano ti kayat mo, yalaan ka pa iti katulong mo. Ala, aramidag amin na kita. Basta tangdanan nak. Anya, pailaan. Una, parehas na matlaang no mga laki ti babaunan. Tangdanan matlaang. Isasyak laangan at ipangtudam iti itangdan mo. Anya? Ay, nagsakit ti sikat ko ah. Nabanuga ka naglaba. Nagrigat ti aglaba. Inakagtrabahon, Rio. Tay tangdan ko ang naglaba. Di mo lipatan nga ibatay. Kan nagdalusa kita eh. Kinirkirak amin arugit iti suli. Kan nagluto akpay. Kan sinibugak pa iti barsit ang masinitas mo. Aday tati kwarta. Sige, mapanakon. Kanwan gayam. Kita amtuman no niya ti remedyo di tawa di kusina. Naikatsamo di may sa bisagranan. No kabang ila masukatan ti bisagrana, sukatamon. Ikanak nga ro iti igatan ko iti bisagra ah. Antoy, Kan tay tangdan ko amang yaramid nga eh. Sana kaskarina ti paparamid mo. Isa tangdanan nak ah. Tay sumat lang. No iparamid mo iti sabali, tangdanan mo't lang. agawit ka din, Mia. Wen tapa nag-aawid mo ten Ellen. Apay, ada ka di pangawisam kanya? Awan matkit di. Ngam siyak kumati umay pay la balayo. Umayak man pay lagis tambay ijay, friend. Agpalaba sakit ti oras si balayo. Ikat, wen orayan nak nga rod, ta isimpak laang jay table ko, wen. Mangrabii ka dito yan, Ellen. Ado ti linuto ni papang amakan. Ala, nakababain, Mia. Agawid ako no madamdama. Di ka kanyag babayin, Ellen. Nabayagan nga kuy-kuyong kayo iti anak ko. Mabayin ka pa lang. Ala, sige nga ron, tata. O sige, ta agao akon, ta mangan tayo kitde. No kasta, ni papang mo ti para dalus kan para luto dito'y balayo, Mia. Wen, Ellen. Ay na, idi si bibiyag pay day di mamang. Ati wen ani papang nga agtrabaho iti yung nagtibalay. Mas taawak ngamin. Nagdalos dito yung nagtibalayo. Tiam mo kakada katulong yung amawan mo't kayam. Nasingput ti amak, Ellen. Nagagat. Kat no ilablabaan nakpay. Anya? Wow! Naggasat ka matan. Tada amang ilablabakan ka? Wen nga rod, friend. Naswerte ak. Kan, naswerte mo't day di mamang ko. Ngamin, saan apulos ngagtrabaho dito yung nagtibalay. Ni papang amin. Kasta kaya? Ang amam, kasla saan na lumaklakay ti amam. Kasla inauna lakabsat mo. Wen nga rod, ado ti mangibagbaga iti kastylen. Baby face ngamin na talaga ti amak. Naimbag man, ta nakalagip ka ang nagawid, Ellen. Kunak no nang lipat kan. Ay, umayak man ag-relax, nanang. Na, kas laki mutong kamot, anak ko. Gapon samot iti konsumisyon daytan. Aglalaukan, nanang. Gapo iti asawa man niya. Ibaga man ti agpaysukan niya. Aklonak, nanang. Uwan. Grabe, ti kinasadot na. No daramidan na iti yung nagtibalay. Agpatangdan pa'y kanyak. Makitam. Di husto ti kunakken ka idi. Naimbag lakit din tadyak imanugot nga kasar kayo. Anyangay. O di mapamniknikam itan dagiti imbag bagakken ka iti kalabas, anak ko. No nagsweldo kan, ikanak mo itanay. Kakaasyak amang ilablaba iti kawas mo. Ay, masapol pa'y laayat ang danan kakaawang mo trabaho. Kat dahito yung arudan ti trabaho. Ibingayan anak mo iti sweldo ma. Tapno nagagitak nga agdalos dito balay. Kas kada agluto iti lamutam.
Sa anak pa nagsweldo. Na-delay ti sweldo mi ita. Sika pa lang arot luto Masadutak. Aginanak mo. Rabiin. Ngam awan pa ni Ellen. Ayan na nga tan. Di na mat-replyan ti text ko. Awagak man langan. Oh. Hello, Rio. Ayan mo ngay. Rabiin. Awan pa'y naluto amakan. Mabisina kon. Ay, kwa, agdaak dito balay ti katrabahwak. Makipanganak dito yan, isang agluto ka ni ti kanam. Kandi na kurayan ta, mga makiturugak dito yan. Anya? Anya mo't tikas nga aramid mon. Kasla ka mo't balasangan. Apay dinak pampanunutan nakabalay mo. Nenene malublubot mo ganyan ti cellphone kon. Agof dito yan. Hello? Ellen? Nagloko na dya babae. Sumangput kan to lang. Dakas ka kanyak. Anya? Saan na nagawawid ta asawa mi jay dagusyo kunam? Wala nang. Talo aldawan. Nenene, apay ngay. Pagawawidan na kanungay. Ije ka no balay ti katrabahuan na nanang. Apay nga tangay. Ay, amangan no na umakan kan. Amangan no dan kasukat mo anak ko. Imposible Maaramid na ayat ti mangisukat kanyak kat lavnak day jay. Makasarak pa'y ayat ti kas kanyak kataer. Awaran. Siyak lang ti nailawan kan kuha na agwapo. Amom nga raod. Apay tanggal mo ayat tirik nana. Ura sino mat siguro babae ti agsaad iti biyang na talaga mauma. Ura man gwapo maamin na gwapo no sadut kamot. Awan serbina Rio. Hello, Ellen. Apay nga, yakas ta ter aramidam. Ibagam no naumakan kanyak, tapno amok ter aramidag. No sinaanak, ayos lang. Awan nasakit bakrang ko. Ha? Sigurado ka ha? Ha? Anyat kayat maasawan? Ay, kwa. Lading itak Rio. Ngam agsina talangan. Anya? Sumapol kan iti sa baling asawaang. Diya ko nagawid di tadagusta, tadan sa balya pag naadak. Apay nga, yakas tati ibagbagam. Kunam ay ayatan nak. Kunam di kan tumauma kanyak. Sorry no, Jack matakdiran dagita karikan ka. Ngam tao aklaang Rio. Ngagpatingga ti pasensyana. Sorry ngam saan ako na naragsak iti danam. Isasardangan na ko nga wag-awagan. Bye. Hello? Ellen? Hello? Mia, ada ka di pa ni Ellen dito opisina nyo? Ha? Kwa? Uwan, ngam... Gido, honey. Itay ka kadipay nga guru-uray di tiruar. Ha? Saan matunay, honey? Eksakto lang. Anya ti kaya tasawon na ito Rio, please. Di ka kumagis kang dalot ito Agparbang ka. Di mo't nagsina kayon ka ni Ellen? Awan nga rodon ti karbungam amang riribok kan kwa na. Nanang, Anya nga, di husto jay kunak. Nauman kan ka ni Elaine. Kampante kalaunay nga may napagpatpatayan na kalaunay. Ang aman niya nga pinanawan na kan. balang kantis na dya babae. Idarom ko. Insukat na kitilaklakay nga dayong amsyak nanang. Inalilaw nak. Agdarumak. Anya kumatilaban mo iti day takit saan kayo mo ta nagkasar. Nanang, Agbalbaliw ka nga minan. Agkagagat kan. Agtrabaho ka. Tapno inton mga sawa ka manan sa andakan nga isukat. Angam no kayat mo ti maisuksukat akanayon. Ala agsadot-sadot ka mo ta kanayon anak ko.